ole chanchin lom lo lampang bok lo te leila zelen news atang hian Dampa Bialtu MLA lalkan tlung side of ventilator mga enkol me kan heron titlat maya chanchin update hi beng warna channel tia khan thu beng war thak tia khan kan continual to khatira ka chon ngai to omlu tuk chu nirem lo ve ti kha tho top na niama se update a chuan next hospital ICU Delhi enkol me lalkan tlung side of MLA Dampa Bialtu chu Dinhmun thavak lova he thu bo sela hian engma khado tu ka da me kania ventilator mga enkol me kania kon titat mai ni lalkan tlung side of chungte tonga zalen thu don danin ama hi ma chun en kim khaweka biak te po khuya ma se ELCT te san nei nuwa hemi mi ta lung te lo ma wangena block ta chu stand vuania amit block awang hian athin alen pha ta ventilator man tir nin ama hi an se dei tan te chu ni khawlbawm tir hanyang chu engma khawlawin anom tir me kan ron ti ani chu tianga agal khel zong le khatiang zong ati chu alani hau longama ko chu Dinhmun ko athate chiam lo ni ti kha a khre theya zero khop maya lera ma chon politics cover tingai nom tun ni ve house ate po opposition thatak mai ani ve hum khema chu wang chuanin thate te na dam chuak le tu ngai phot mai te anga ni lo chuanin a fu don lo a kho ha thak don alung len thak don tlat ti kha kan ko men ve thei chu ni ta pos se a tho ome ne khole dam taka alo chu le theina turin pathian hena kan Tawngtai-pui tho don ni